Vanui gam tina kuki chate ho zo si na bon chawin jing ka pha Thadou zun ni sim som le gu Monday ni khuin zong jing ka thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti ti Michael lam jathang hau kip spokesperson BJP Manipur Pradesin achi sa zun ni sim som le li ni khu chun Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Hetsah le khana thorin United People's Front UPF hole Kuki National Organization KNO to Government of Indian Suspension of Operation SO Agreement abolucho agang thepena ka tha hin ding nge nan Bolhih Suspension of Operation SO Agreement akisu saubele Manipur gam sunga Boina linta su do ding hitin jong ama panan Hetsah tai Manipur gam sunga gale tol thu to ki mata thal choi ki loi khom ho lunghol na a Ministry of Home Affairs in SO Agreement extension bolding agodo hi kha ding cho ama pan phomo san thu ho phung do in sulema pan sebe na Imphal pai samsunga mi pi ho aso sang lai ta o hin chudawang to gon ho chu akibola hi le Manipur territorial integrity le constitutional identity ho kisuke theidinga umding hi ji chun chuchi SO agreement extension chukibol da hentin ama pan nge na songna Bolhih achi sa sangni le khat kum chun Indo Naga ceasefire chu naga ho chenagam sumpum pi a hop ding without territorial limits ti a kinok to na anum si chun Imphal ko pisunga na sata akipina anomen mi som legit in thin an tolo etin zong ama pa na phongdo e suchi thil so chu ahung thong ning zuni sim som legit ni khu khu kum som ni leli ahlin ni khu hiding hitan izem tia suspension of operation SO agreement extension in bolwa ahin su saube wa hile chudabang thil so de umlo ta ho chu avela thung the git ding a hi ji chun suspension of operation SO agreement extension ki bolda hen hichi SO agreement extension bolding hi CSO ho student body ho sule dang ho na do dal nang thu ho na phun do sawi tai tin jong lam za thangin phung do e Ministry of Home Affairs in ground rules ki sim ho phatin SO group ho chung achi hla sa zo Uvin chuti hi ji chun agang thei penin hichi SO agreement hi ka hla hi hen tin jong Michael lam za thang hau ki min phung do e sule ama pan sebe na hitia hi thingnoi mi ho akiphat bol ja Manipur thinglang gam sunga Mipi ho chunga Boina na sata thungthei hitin jong ama pan phungdo in chuchi thalchoi kiloi khom ho cho government in peace partner in gel daw henlang government in chamna sim khom pi daw henlang thingnoi mi kiloi khom na militant se huvetin government of Indian gel zaw hentin jong Michael lamza thang hau kimin Prime Minister le Union Home Minister and Hetsah tai suspension of operation SO group ho KNO le UPF ho Ministry of Defense on Army ho le Assam Rifles so through controllable ho hin Manipur state sunga thinaman na chule neilago tam ta asu manglo hitan chuti ji hin mipi ho ta san achang zo ta povi tin jong Michael lam za thang hau ki bin phungdo e thuwa di abol hin ding le law and order ho dalemol ho phata chi thla ne ding in SO agreement ka thla ding nga yetin Michael lam za thang hau ki bin ngen jong na Bolhih Government of India SO ground rules so phatain achi thla sa zo povin designated camp ho bo oboi pi Uvin isu pen chu aboi pi zo Uvin amo pu na ho chu midang ho chungin anga movit in jong ama pa na phungda in sule izem tia tule tu a suspension of operation SO agreement akika hlading chu hi thelo dinga hi le Manipur gam sunga mi pi hon athen do ho MLA hon Manipur state sunga vai pu ka Uvin government tha ki sim do ka sin SO agreement chungchang thu hi ki seda phot hen lang sule SO agreement chungchang thu agam nei mi ho indigenous community ho kidong to ma sa hen lang adi a chinghlang le phai cham sunga cheng Thadou tribe ho kidong ma sa le phanti tin jong ama pan phungdo e Manipur assembly a chi sa February ni sim som ni le ko sang ni le som ni le li ni kho a Manipur assembly a SO agreement extension do dal na a kilong to ta a kilol na resolution pass an bol saw hitan chuchi ekilol naw cho no thaba akikoya hi le constitution 7 schedule to ki kalding hitan Manipur gam sung vai po ho thula lova ki koinaw khat su do ding hitin jong ama pan phongdo e suspension of operation SO agreement kum ni zova extension bolding thu ong ki saying hi Meitei hona satain hin do dal ki taw vi gam sung ben bit na ding le mi pi ho de lengai ho mi pi ho sentiment ven bit na dingin BJP karyakarta hin zale Thadou lam kai khat hin zal chule gale tola he su gen thei thu khat hin zala ama pan pan la hi dan thu ho jong phongdo e Sulema pan sebe na Manipur gam sung huinun dan hi tizat ta so do tan Manipur gam sunga cheng agam mi hon government of India sunga ta san na nei lo hi dan thu ho zong ama pan an phongdo e
All Naga Students Association Manipur and some lamkai nanuya Milong student hon border fencing do dal na le free movement regime FMR kisu bay do dal na akipin an bol na thuto ki saichon police on and some leader hole SDSA hotule and some noya ki khaitla student body nga hochungin FIR and Sulutau V Senapati District Students Association hon Senapati District SP le additional SP cho nidan som liligit sunga chundo hinading transfer bol na ding in ginan bolovin Senapati SP pato na agari an sotru piuvin SP office zong ne zep set POV tangkul katam naw saklong TKS son Senapati SP le additional SP chu chundo hiloin ding in dimana bolovin sule FIR chu ka tha hiantin dimanan bolovi Naga Students Union Chandil Honjong FIR ki bol chu phomo sa naw thu ho phongdo vin condition be hilin FIR chu withdraw bol hian lang sule SP le additional SP chu transfer bol hian tin jong na phongdo vi anal CSO ALT hon chuchi government to gun cho milo ho sunim na dinga ki bol hibo vetin phomo sa naw thu ho phongdo vi maring ho mon sa ho jeme hole milong CSO chum hon chuchi FIR do dal na in thu phun an bol chi OV zani zuni chim somlenga Sunday ni kho jingka lam dinan som velchon Meitei lo bol mi hon kuki ho phai le thoding go jiovin kuki hon an ki din te POV wakan thangsung Meitei hon leitan puk pi ati naumun Thadou lampak thi naumun kuki ho lo hot cho Meitei lo bol mi hon thoding go vin tractora khoiding go do cho alo nei ho kuki hon za daw vin chutia ki boinung vin security force on amun chu agade lud vin boino su thapte na dingin pan analau vi Meitei ho le agam nei alo nei kuki hot cho sungin aki septu vin gophelin aki kaptu vin boina sangta na thungi security force jing si azong hilovin Imphal akona additional SP le atim hon chumun chu aga delut loi chelovin aban in Imphal SP le atim hon chumun chu ana delut kiduvin nipi hon no che ding chun security force on tear gas sole mok bom kiti bom akin hana hajing ho asangum lo ho zong an kap do uvi chumuna aki boina wachun aki tongkha hospital chan ge thungwang khoima poitin Manipur police on phong do vi Myanmar San State hupsung TNL ho vai pu na gamsung nong kyu ko pi sung to phana ding chon Myanmar junta sipai hon TNL ho ki mai tu pi ding in an ki to lu vin nong kyu township pamla ho kilometer som velbo wa gamla in taw vin chuti je chun ko pi sunga cheng mi tham hon ko pi sung an da hlaw vin an zam do su hil taw vi nong kyu ko pi chu Myanmar le China ki kom tu na lam pi pa ma hi je chon Myanmar junta sipai hon chuchi ko pi chu to pha te ding agu do hi China in MNDA ho pressure na sota an bolji uchon Myanmar National Democratic Alliance Army hon lesia ko pi chu Myanmar junta sipai hon pedo taw vin hichi nong kyu ko pi jong hi tang National Liberation Army hon junta sipai ho pedo ki te di vin do tai China te ki thu pi na noi Myanmar junta sipai ho an machal to pe ovin Myanmar junta sipai hon an da tha naw mun hole China le Myanmar gamgila sompol veina mun pi ho trade center ho zong aban mon chan hin to pha pe taw vi tang National Liberation Army hon San State sunga muntam ta to pha jing se ozong hilovin Mandalay region hupsung padaya township hupsunga kopi phabeb jong cho PDF photo ki thuan to pha hitan Mandalay kopi to pha na ding to gun san ge an nei hiuvin ahin la China in tang National Liberation Army ho chuna sata pressure abo jiuvin TNL hole MNDA ho achalo ngam ta pu vi nong kyu kopi bo hilovin tang National Liberation Army hon ato phanaw kopi adang ho zo si zong junta sipai ho cho pedo na ding vin China in TNL ho chu thu pe taw vi Myanmar junta sipai hon nong kyu kopi sung lut ding agu do hitan TNL hon chuti ta Myanmar junta sipai ho cho aki mai to pinaw zong ompon Myanmar junta sipai hon bailam ta nong kyu kopi sung ahin lo te di vin do tai nong kyu township sunga PDF hon ato phanaw mun ho kusung ho akona People's Defense Force PDF ho kinung kinading uvin TNL hon PDF ho thu pitaw vi tang National Liberation Army hon chumun bela ho chu surrender abol to thakhat hitai nong kyu ko pi pamla TNL ho kem phabeb chu Myanmar junta sipai hon an to pha saw hitai Myanmar gamsunga earthquake link ki honung sun tang National Liberation Army hon ama ho macham ta in junta ho to ceasefire and phungdo vin junta sipai ho do na gal bolu an ngau vin chuchi him kham ceasefire and phundo chu tu thla jun thla chung chana dingin an phungdo ki do vin
Tien le hon chang se an phun do him kham ceasefire an phun do cho achi pi zom jingwa junta do na agal bol azom lo wa hi le Myanmar junta sipai hon agam songo aban ban cha hin la pi jing diu vin om do tai thu soi chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin bon chaw vin hu pha